चिरां जिल्ला ASRLM आव गाव पन्चायत लेभेलनि डिजिटल लेनदेननि सायाव टुक्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। डिजिटल लेनदेननि सायाव खुंनाय सांग्रांथि हाबाफारियावनो ASRLM नि प्रोजेक्ट मैनेजर प्रीतम केशव आरो चिरां जिल्ला ASRLM प्रोजेक्ट मैनेजर चन्दना शर्माजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। ASRLM नि बिबानगिरिफ्रा टुक्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो डिजिटल लेनदेननि सायाव सांग्रांथिखौ बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 आकाम 2.0 कारण भारत सरकाৰৰ এটা নিৰ্দেশনা ওলাইছিলে যাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰততে ডিজিটেল গ্ৰামীণ ভাৰত বুলি এটা কেম্পেইন চলি আছে আৰু আমি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আপোনালোকে ASRLM বুলি জানে তো ASRLMৰ জৰিয়তে আমি এই কামটো প্ৰতিটো VCDC VDC আৰু পঞ্চায়তত তেনেকৈ কৰি আছো। আজি আমি ইয়াতে চিৰাঙত আমি ইয়াতে এটো পাতি আছো। ইয়াতে আমি যোনটো ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যনছৰ ইম্পৰ্টেন্স হেতু কৈ আছো আৰু এই ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো VCDC VDC আৰু GPত এগৰাকীকে আমাৰ বিজনেছ কৰস্পন্ডেণ্ট সখী বাইদেউ এজনী নিয়োগ কৰিছো যাক আমি BC সখী বুলি কওঁ। তেওঁলোকে কোনোবা বেংকৰ CSP বা CSCৰ জৰিয়তে বেংকৰ যিবিলাক সা সুবিধা আছে সেইবিলাক আমাৰ কমন সাৰ্ভিস মানে ৰাইজক তেওঁলোকে সেইখিনি আগবঢ়াই নিব। তো তাৰ ওপৰতে এখন সজাগতা সভা আমি ইয়াতে যে কৰিছো আৰু ৰাইজক জনাই দিছো যে তেওঁৰ পৰা কি সেৱা ল'ব পাৰিব। তাৰ লগতে আমাৰ আৰু ফাইনান্সিয়েল লিটাৰেচিৰ বহুত কথা আছে সেইখিনি আমি জনাইছো। ইনস্যুৰেন্স পেনশন কিয় জৰুৰী কিয় কৰিব লাগে কি স্কিম আছে কৰিব লাগে সেইখিনি কথা আমি জনাইছো আৰু ৰাইজৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পাইছো ভাল লাগিছে। আপোনালোকক অহাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ দিছো আপোনালোকক আৰু আগলৈ যাতে এনেকা সাপোर्ट পাই থাকে। थैंक यू। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियन आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियन कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सोंना ला।